Imana bene Imana. Nuko rero twihuse nta kuzarira, ni amakuru y'urugamba ruri kubera hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare b'icyo gihugu FARDC bahanganyemo n'umutwe wa M23 hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Amakuru twibandaho n'ayabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 25 Mutarama 2025. Amavuzi y'amacumu rero twatangirira ku nkuru yakomeje gucicikana y'urupfu rwa General Major Pedro Chirimwami Nkuba, wari ndetse guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Florence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23 ukoreshwa na Paul Kagame, yatangaje ko General Major Pedro Chirimwami yiciwe i Kasengezi, iherereye kilometero 12 kuva Goma. Mbere gato y'uko Kanyuka atangaza iby'urupfu rwa General Chirimwami, Perezida Felix Tshisekedi yahise asubika urugendo yagiriraga i Davos mu Suwisi agaruka muri Kongo. Gusa urupfu rwa General Chirimwami rwakomeje kuzamo amayobera, cyane cyane ko abantu bakomeje kwibaza ukuntu M23 yashoboye kurasira General Chirimwami i Kasengezi kandi nta mirwano yari iri kuhabera. Byaba se General Chirimwami yararashwe ikonkora iturutse kure? Nubwo abantu bibajije ukuntu M23 yahise ibimenya. Leta ya Kongo yabanje kwihishira, bikomeza kugenda bihurisa cyangwa se bifatwa nk'umuha. Nyuma nibwo umunyamakuru ukomeye muri Kongo witwa Marcel Kitambara ukorera ku Kongo yanditse inkuru y'uko ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru bwatangaje ko General Chirimwami ari muzima atapfuye. Gusa nyuma nibwo leta ya Kongo yatangaje ko General Chirimwami yapfiriye i Kinshasa, aho bari bamujyanye kumuvuza nyuma yo gukomerekera ku rugamba. Icyateye abantu urujijo nuko leta ya Kongo itatangaje uburyo yakomerekejwemo. Ayo makata yose yatumye abantu bamwe bakeka ko General Chirimwami yaba yagambaniwe nk'uko Colonel Mamadou Ndara yagambaniwe nyuma yo guhashya uruhenu M23 mu 2012. Abavugaga ko Chirimwami yagambaniwe bavugaga ko yazize ko yanze ingabo za Kagame zifata umujyi wa Goma, bityo ngo bakaba bibangamiye abantu bari mu butegetsi bwa Kinshasa ngo baba bakorana na Kagame. Ngo kudafatwa k'umujyi wa Goma byaba bibangamiye isahura ry'ingugu cyangwa ibyo bamwe bita amabuye y'agaciro ziva muri Kongo zinjira mu Rwanda. Ngo ubu hakaba hari amakamyo yuzuye ingugu agiparitse za Rubaya yabuze uko agera mu Rwanda. Umugereki witwa Slavos Papayonau uzwiho gushyigikira Kagame na M23 yanditse ko General Chirimwami yishwe n'abajepe barinda Tshisekedi bo muri Kasayi. Uyu mugereki akaba avuga ko General Chirimwami yazize ko yari icyitso cya Kagame. Uru rupfu rwa General Chirimwami rwabaye igihe ingabo kabuhariwe za Kagame zari ziri kurwana umuherezo ngo zifate umujyi wa Sake. Iyi Sake rero ikayifatwa nk'umutamenwa ugomba kujanjagurwa kugira ngo Kagame na M23 bashobore gufata Goma badaturutse mu Rwanda. Ingabo za Paul Kagame zagabye igitero simusiga zigambiriye gufata Sake mu munsi umwe, kandi bari banabonye umusada wari waciye inzira y'amazi mu Kivu igicuku cyose. Bambukira Minova yari yafashwe ya 22 Mutarama 2025. Ingabo za Kagame zaciye iy'amazi, zimwe zaje n'amato zigashya
izindi ziza zikoresheje kwibira zikoga zacuye ziparamiye utumoto two hasi mu mazi bakunda kwita sea scooters mu Cyongereza. Imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuwa kane ya 23 Mutarama 2025 mu gihe ingabo kabuhariwe za Kagame zakoreshaga cyane cyane inzuru ntoya cyangwa se ibyo bita drone na za rokete stream mortier n'imitego ya fagasi. Ingabo za Congo zitabaje jugujugu na za tanks cyangwa bamwe ibyo bita char de combat, katyusha n'amakompura ya hawitsa. Kugeza mu masaha y'umugoroba urugamba rwari rwahinamiranye hagati y'ingabo za Paul Kagame hamwe na M23 besurana n'ingabo za Congo mu mujyi wa Sake. Ibyo gufata Sake mu munsi umwe byaje kunanirana nyuma y'aho FARDC ikoresheje intwaro ziremereye abamanukira mu mitaka ngo bita abaparakomando na za kajugujugu. Haje kuzamo kandi ingabo za Congo zimaze iminsi zitozwa n'Umufranswa uzwi nka Colonel Moa. Izi ngabo ngo zatabaye zivuye Masisi aho zimaze iminsi zikubise inshuro ingabo za Kagame iza M23. Hari amakuru avuga ko General Major Ruki Karusisi na General Mubaraka Muganga aribo biyoboreye urugamba rwa Sake. Andi makuru yitohoza aravuga ko Paul Kagame yagaragaye yinjira ikubagaho mu ndege ye yari iparitse ku kibuga cy'indege muri Turukiya akamaramo hafi amasaha abiri. Kagame ngo yaba yarari ku isimu ikorana n'ibyogajuru akurikirana urugamba rw'Isake ku giti cye mwenyewe. Nyuma y'aho ngo Kagame yarasohotse asubira gukora ibyari byamuzinduye muri Turukiya. Nyuma y'uko Kagame ananiwe gufata Sake ku manywa hakozwe umupango wo gukoresha inziru cyangwa se drones zifite ikoranabuhanga rya infrared, no kuvuga rya koranabuhanga rimwe rireba ubushyuhe rikaba rishobora gukoreshwa mu masaha y'ijoro n'abasirikare bambaye inkeshamwijima cyangwa night vision. Ngo bagombaga kugaba igitero simusiga mu masaha y'igicuku kinishye mu kugerageza kureba uko bwaza gucya Sake yafashwe. Gusa uwo mupango wa Kagame yaje kuzibukira nyuma y'uko ingabo za Congo zakoresheje indege zigenzura Sake mu masaha ya nijoro zikanarasa ingabo za Kagame zari ziri mu birindiro. Ijoro ryose byaranzwe n'urusaku rw'intwaro ziremereye kugeza n'aho amabombe yumvikanye hafi y'uduce dukikije Goma nka Mugunga, Muja, Turunga na Bugamba. RDF na M23 bashoboye kwinjira bagera aho bashobora kurasa na za mortier ibisasu bya M720 bigwa Muja. Ya 24 Mutarama 2024 RDF na M23 bagerageje nanone kwinjira muri Goma baturutse mu mpande ebyiri. RDF na M23 bagabye igitero kimwe gituruka i Kanyamahoro na za Kibumba yo muri Nyiragongo. Igitero cya kabiri cyaje gituruka Isake nini aho muri Masisi. Igitero cya RDF na M23 cyakoresheje uruhande rwa Sake cyahanganye n'ingabo za Congo Isake n'izindi zari ziri Nzuro. Uru rugamba rwa Sake yageze aho ruzamo Wazalendo, ingabo za Afurika y'Epfo, iza Malawi ziri mu mutwe wa Sami DRC n'ingabo za Loni ezo nyine za MONUSCO. Muri iri mashaniro rya Sake imirwano ikaze yabereye ahitwa Bambiro. Ingabo za Congo zashoboye kwambura RDF agasozi ka Maca. Igeze ku gasozi ka Maca
zirasana n'ingabo za RDF zashakaga kuzamuka ku gasozi kazwi nka Wazantene. Byagiye kugera mu masaha y'igicamunsi, FARDC ifatanyije n'ingabo za Afurika y'Epfo na Malawi bafashe utwo dusozi twombi. Nibwo FARDC yashinze imbunda zakoreshejwe kurasa RDF zari zafunze umuhanda ugana Kimoka n'undi ugana Kicanga. Bamaze gusumbirizwa Isake, byabaye ngombwa ko RDF na M23 basubira inyuma. Nyuma yaho igisirikare cya Afurika y'Epfo cyese gitangaza ko cyasubije inyuma igitero cya RDF na M23 cyashakaga gufata Goma. Nuko gusubira inyuma niho M23 yatanze nyirantarengwa y'amasaha 48 ngo FARDC ibe yashyize intwaro hasi, umuriro utaraka mu Goma ihinduke umuyonga. Umushyikiranganje wa Kongo ushinzwe ubucuruzi n'amahanga Julien Paluku we akaba yavuze ko iyi nyirantarengwa ya RDF na M23 ari agakoryo n'ubundi inkotanyi zakoresheje mbere yo kwica umugabe Juvenal Habyarimana. Julien Paluku akaba yakomeje avuga ko iyicwa rya Juvenal Habyarimana naryo ryabaye imbarutso y'ubwicanyi bwa jenoside. Hagati aho MONUSCO yahise itangaza ko yasubiye umwigemo, ni ukuvuga operation ya Springbok, ivuga ngo RDF na M23 yose yahingukaga Kirumba, Kanyamahoro, Sake, Rutoke byageza kwinjira Goma yagombaga kwesurana n'abarimo MONUSCO. Muri iryo sekurana rero RDF na M23 bishe abasirikare 6 ba Loni, harimo 2 bakomoka muri Afurika y'Epfo, 3 bakomoka muri Malawi n'umwe ukomoka muri Uruguay. Hakaba hari abandi basirikare 7 ba Afurika y'Epfo nabo bishwe na RDF ndetse na M23. Aba basirikare 7 bo bakaba bari mu SAMI DRC, ni ukuvuga ryahuje ry'ibihugu byo muri Afurika yo mu majyepfo byihurije hamwe kuza gutabara demokarasi ya Kongo. Hakaba hari abandi basirikare 7 ba Afurika y'Epfo nabo bishwe na RDF ifatanyije na M23. Aba basirikare 7 bo bakaba bari muri SAMI DRC, ni ukuvuga ryahuriro ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo byihurije hamwe kuza gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi na Kongo, aho ihanganye na M23 ndetse na RDF. Nyuma y'uko ingabo za Kagame zishe abasirikare ba Loni, MONUSCO yahise yuriza indege abakozi bayo bose ngo batari ngombwa bakura mu mujyi wa Goma ibajyana Kinshasa. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yahise atumiza inama igitaraganya. Iyo nama ya Loni yasabye ko hagomba gufatwa imyanzuro ishimangira igisubizo cya nyuma kandi kitajegajega ku kibazo cy'amakimbirane muri Kongo. Umuvugizi w'ingoma ya Kagame Yolande Makolo yahise aterana amagambo na Loni ayirega ko ikoresha imvugo ya rutwitsi imeze nk'iy'abanazi igihe batsembaga Abayahudi. Ku ruhande rw'i Bukavu, Abanyekongo babyutse bigaragambya bamagana Kagame. Aba bigaragambyaga bakumiwe n'igipolisi cya Kongo igihe bari bageze ku mupaka wa Rusizi bashaka kwambuka ngo baze guteza akaduruvayo mu Rwanda. Ubwo nibwo ubushyikiranganji bw'ububanyi n'amahanga bwa Kongo bwahise buha amabwiriza abakozi ambasade ya Kongo mu Rwanda ko bagomba guhagarika ibikorwa bakava mu Rwanda. Bunatanga kandi itegeko ko ambasade y'u Rwanda i Kinshasa ihagarika ibikorwa byose mu gihe kitarengeje amasaha 48. Amakuru ava mu biro bya Kagame nuko ngo Kagame ashaka gufata Goma byihutirwa mbere y'uko yabona amahirwe yo guhura na Trump.
kandi ngo Kagame arashaka gufatirana hakiri kare mu gihe Amerika gihugiye mu by'ihererekanya bubasha nyuma y'uko Trump ubu ari ubaye perezida wa Amerika. Mbere y'uko dusoza ibya none, dufashe mu mugongo abantu bose baburiye ababo muri iyi ntambara y'Abanyafurika bacagagurana ku nyungu z'abazungu, mu gihe abo bazungu bo bisarurira inyungu bigaramiye. Ngaho rero mukomere, naha nimugoroba tubagezaho andi mavuzi y'amacumu mu baturanyi bacu